back in Switzerland. I thought now poor boy show selfie. Rồi đây. Vậy là chim áo chim bạn. Để bỏ đấy độ sô bóng vì đã mai có. Yeah, that's a dog sheep right there. It's herding this whole sheep right here. Keep the sheep in place, make sure they don't run around. That sheep looking for its mom. Right here! Right here! Roadblock, traffic jam. I was traffic hour, sheep hour. Not more pee time. Này, nhầm bài. Ăn là phải ăn. Còn nhầm lươn vậy. Ọt sexy nhầm lươn vậy. Tao à, mập ca. Si mà nào thì cái nào to si cát mà bạn rút xa rút riêng xa vì nào na này nào mà lên Switzerland bà cái sòng bà ta mơ ạch chim phong á ạch chim cho nè ồ ta tụi mơ chim thì anh cái dùng anh cái clip báo đỏ này ồ cái này cá cho nè nâng à ạch chim á chắc mà ạch về xã đó mà xịp cá ế thọt chim mua sẽ tao sao đi đây bà sao đông cơ gì nè nice đi nước chim khinh cụ dưới thật lăng mờ kia mà Dạ tôi nhé. Mà đây mà. ta khưa chim cái nhà khưa chim ui ta có cái nhà khưa chim này là chim bằng flow tao nã cả đây chim bằng flow hỏi tao ấy chim đúng câu số cắt màu mai với bờ bào chim na tao mà xuống nè anh ấy con màu vậy về màu cắt màu này ô anh ấy chim đi xà vá nè rong pí chim ta mua chim chứ ta ao chim đánh khăm sao nó cái chim cái phongประชุม bác ôngประชุมcho nông ông cập hiệp là cái gì này bên sấy nè đừng giấy tay bên kia đây
this is the entrance to the poppy field. Entrance to the poppy field. You just have to wait. There's so many cars in the morning. We got here at 9:30. Big battle. Alright, we're at the poppy field. California. How you feeling about the poppy field? មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ ប្លែក ប្លែកដែរចាំត្រូវមកប្លែកថែមទៀត This is it. The road to the poppy field. មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបង អូ វាលផ្កានេះឃើញពើទឹកក្រូចទៅទឹកក្រូចឃើញតិចតិចមើលឃើញតិចតិចឃើញ ជាក់ឆាត ចាប់ផ្ដើមឃើញហើយផ្សែងស្អីគេនៅលើមេឃក្វិតក្វាត់ហ្នឹងចឹងអូខ្យល់បក់លហើយលហៀនទៅជាក់ស្រួលណា តែកុំភ្លេចការអនុជាចេះបើពុំការពេលបណ្ដោយខែទៅវាស្លោក ស្លោកប្រហែលផ្កាដែរដល់ខាងវិញ Rattlesnake, guys. That's a pretty good sized one, yeah. Yeah, they want to be right there. They're very camouflaged, right? They blend They in do. really well. So Oh, crawling. Ah, it's coming to the road. that's why the snakes are out. Is 'cause It is venomous, yes. Yeah, very. កន្លែងបងលុយទៅអត់មានផ្កាច្រើន ការដល់មកកន្លែងអត់បងលុយ កន្លែងអត់បងលុយផ្កាមកកណូ ការឡើងប្រពេះ ផ្កាមកកណូ នេះផ្កានេះទៀត ផ្កាលើក្អាទៀត Oh my god ពើខៀវទៀតបកល្វើយទៅផ្កាបកទៅបកខែប្រាទៅជាមួយអូយផ្កាដែរនៅផ្កា ការដែរនេះការ ឈឹកនៅក្រោមជួរទៀតហ្នឹង ហ្នឹងហើយអូនេះការពណ៌លឿងហ่ะ ការមកដាច់ផ្ទុយភ្នែក ប៉ើងខ្យល់ប៉ើងបាយមកប៉ើងខ្យល់ត្រជាក់ស្រួលមើលឡានពេញតែខ្នល់ថតទៅស្មាស៊ូមមើលវាសាផងវាសា អូនេះស្អាតចាំបានគេថាទៅស្រូវនៅប្រទេសកូនណាអូលើត្រាក់ទ័រ ខ្មោចតាក់ទៅ ខ្មោចត្រាក់ទ័រ មើលចិត្តមើលខ្មោចតាក់ទៅ តែសភាពគឺស្អាតណាបង ឯហើពេញទៅនឹង This is another flower field here outside of the reserve area. There's a lot of people out here. There's more people out here. And here you don't have to pay. But if you go inside the reserve, you have to pay $10 and there's no flowers. It's not like this. Actually, there's more people out here. You can walk out on the field without any restriction. But in the reserve, they always put the barricade. You cannot go past the barricade, or you will be fined.